Taklai chini 2021 chini Delhi Abhijan. Aw belai khene wana ma songkha sing saimano chini Maharaja Prodikishu ni leadership by taklai singoro Delhi o phaigo chini joint movement for statehood demand. Aw chini main theme sing nukha tini diplomata IPFT combined classing tini movement klaika obotini sengmani starting point sing tei Tripura thangai tei sing kok salainai sing tini nukha sing kabangma sal khai feimani sing to saimano sing thancha hangkai sing onek ku sam khlaimano united we stand divided we fall tabuk sing united dongkha sing tei klaidia abon kaisa sing saimaka abon bagai sing tini o tini movement salni ni bagai engkha 30 tarik November te 1 tarik December obo kaisa tini bagai lai buma ongnai sing nukha sing te bagok thangnai te krak ongnai te chini nahormung abo bahaina sing nukha tini kabangma tini MP besiba tini like minded organization sing nukha tini ni Haryana MP ni Aam Aadmi Party Delhi ni MP tei chini Assam ni MP tei kabangma bahai MP rok phaika Assam ni phaika जों बरनि support maka tei tini Congress neta belai neta kotor Ramesh bo phaika bori bagai जों khakao tini Sibsena MP phaika जों khakao tini chinti prasar ni bagai belai kahamongnai kabangma bossor kabangma borok rok Indian ni borok rok Indian leader rok borok saimaya asal samoysen borok saimaya kitaba motamuti joto Indian ni leader rok the right thinking leaders of different political party bortabok turuk khlai chinti prane tomune borok saimaka जों tangai 70 bosor जों wahai satok tong chini justice जों mayang tong chini social justice political right land right cultural right obo जों mayang tomani abon tabok jotto chini political leader rok borok saimaka ang khakao even chini prime minister nin Modi ji bobo khanaka te chini home minister Amit Shah ji bobo saimaka te kabangma chini leader rok top leader India ni jotto party ni leader rok toma BJP toma Congress toma Sibsena toma Trinamool toma CPM jotto leader rok borok tabok saimaka o tibra sarok je जों buktabuging tomani keduma bosor जों social justice mayang tomani abo जों ta mana thangi tongo borimang haina hai belai ke hambai marnai teba hambai marnai chini or sikla rokno boro belai kostoma kha जों tini 17 tarik जों phailmani 27 जों phailmani जों khana thangnai sonai thangnai oboni bagai ang khakago ang haina bodotun hambai marago teibo belai baplei hambai chini bubagra chini bubagrana जों belai hambai marago bo bhaina onek kostoma kha boni netritwe जों oma phaimani bagai जों khakago botin icon bo sudu tini Tiprasani bagai ba pura north east pura India jotno bor hamjago tini जों nukha tini ni Gurkhaland netargo phaika ni Gurkhaland ni borok sago Tiprano bai te Gurkhaland जों ekik babe जों voice raise ba khlainai borok koi khatin Maharashtra Gurkhaland ni baibo bo kok sadi hnei जों nukha te tini bubagrani belai power tongo bono joto hamjago suti prasa simiya sara baran borok rok bono belai hamjago te bon leadership bon quality no nugui जों jotono bori loge tongo aru ang khakao tini movement oba kete itihas जों thanai tamoni जों chengnai chengti omote paiphaiya ote ba agognai tebu krak nai tebu united nai o kok saino haina hang jotono sorosara tipon borok no ang jotono hambai rogui oro je phainai rok tini sengkrak rok burui chela rok nang haina hai ani paiphai hambai rogui ani kormo thaksi jotono hambai khulumbai kha जों अब हासे बतंनाय अमदा starting point si teibo जों closes omai जों नाय जों सलाइजाक जों मरहाबा दैलां कक सलाइ दंगो अब जति starting point जों थानसेखौ movement खायखाम ता तिब्राबो थांलै भाइनो जों थानसेखलै movement खायनाय तैबो जों दिनै at the end जों बकयखा जों अमथो एलेन्सिया जों थानसाना मांनाय
abo bang जों aboni strategy जों गाव खायनाय जों तिब्रा थामनि परेबो जों अमा कक सालायमा बिसिन तै जों बुचिमा बिसिन तै जों तिनि बादन तै बरा रनाय हामबाय